Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Haga step si palay ka kandai trik unai tong arajar arpo ki dekhot jong ka seng Khasi Students Union bat ka New Trap National Youth Front lem haringkan ki noi lam snong na ki snong fer jong ka war jentia ki latur se ka khrdop jong ka kat ya khai hapdeng ka India bat ka Bangladesh kabadan hatama bel dauki bat ban yeng hapdeng surok kum kada kajing persya ya kajing penpena jong sarkar ban pleno ya kani ka kat khai na du kani hi kasngi ka kandai trik unai tong kadau bagi seng bhalang bagi noi lam snong ki persya kadai bagi dan kajing air namar kumba kalong mentah kadan kajing pang COVID-19 hakajala kalanang kieu kat banang mi kisngi hadin kumba katu kat nipor ki board district jong ka West Jente Hills haringkat ki pulet kila poi sing ni kecaka banyak keren bagi noi lam seng kumjuk ki noi lam snong hadin kata kaladon kajing keren batu magistrate uba Jonathan Silla ki patba kilahun nabaulah kular ba on empat sya igi trok banyat hagini gisngi kat empat dep ka jinga kran pen baik bek seng bhalang kumjuk kino alam snong u president ka ki su war jentia circle uba light par singrem ula ong belada ja baki i ba kidan ki trok ki behar se Bangladesh hakini gisngi ken sami pat ba ban persya Pertama sesuatu bah takung order bisi ke pada santrik Julai, masabrik Julai. Untuk santrik ini lah penjari itu. Section 144 CRTC kamu pilih aktif ni, baru ini report lah ada report yang COVID lockdown. CRTC 144 kalau mana yang menyelang di Brio, ini kita jaga. Tak perang dalam ini, report bukan ni orang report dah ini yang. Kemudian kalau pensiunku ini terfiru bila request saya bagi orang tuan nomor nilai ya kenal di berok bentuk longsor bentuk orang ki mentah kesini mentoh dengan song seniro nomor bentuk itu dia kadang di meeting kadang di orang habis itu baca tuan jam office jadi kita konkret pada pensiunku itu seniro pakai cara jangka state government mengalami state begini kondisi kami itu SBU civil dari kawasan pemilihan mereka berkata kerajaan government dengan soal itu menilai bantus kos mengarah kowe longgar nomor lah penjari dengan efek nomor pokok kowe pat kau enggan kali gitu kan dengan request itu netong ya ini dispas kalau tetap cepat bila island itu tak dikon untuk kabupaten Eastern atau sini bila island itu dengan keren request yang ni kena bagi kumcu bagi mentang ke sini ini dispas nak ambil tak kum kita di order tu mesti jadi terakhir kita ada di kerja kejam ke di sekitar pelanggan ni yang mentang ke sini dengan suatu request untuk peran Keng kebanyakan kadang absen terikut, yang nak siapa? Karai kebanyakan siamang tu, kalau bawa minyak persya, nak bentaban klino, akan terkait. Kan ray, akan dijing persya, jadi Disney ulah siamnya karai ulah pening, terus lift, bukan on sana suah sipo, ia akan naik bagi beli kan terkait. Nak naik pun basnong, dibayar dan lang betul sih disakti ya kata. Kan ray, kabasusi kalau karai tarik, dong dong benai. Bisi ulah sim yang meeting. But kanai kadai ke kami kam in omdai tang kasnong dauki kasnong bakur kasnong amrem kasnong mukapur kanai kadai ke kami kam in yang dipat ba tang kawat yang tiap por ko namar ngan om kawat yang tiap kam dai ke dosben bansuan bread yung kau kurang apa dos ha dosben yung kawat yang tiap namar nakali ko sarkar balai kalau kuba pakai kan tas ni mar balai buka sarkar kam sengap kam patio jingon jengnam jongi kum ki pai ba dong kata hari jing sisya kum ki bor distrik aswa ban siem je kono kono ora ko menin ngile akhir
andala je no coronavirus ki bor district ke bor sarkar ki ilum ye giring ba sino ki ay ke bor ki ay ki pani ke jing trelan ba giring ba sino nak benta bante alakam je ke jing pur dong ne coronavirus ndrai menta bade ban sim ya karai ban le ye kham tam ke bay dai sabar ri kim don ka ai ke jing kai lane ka ai ke jing ayu ya giring ba sino ki badan hapu wat ke jing sya tidak ban sim lang ye giring ba sino bero ki ke dalai asla ban khot ya kano ban pli lane ban weng ya kano ka bay dai kham tam ha ko por ko benta ka jing hiran jang ko pathe baro ko we handai nakalian jungi menta ka singi wan hang ne ban pani harangkat giring ba sino ya ka ka ba nisnya khia do kata ya ke jing sya ayu raj jungi hakmat je basarkar nama kasokar kan kakem sengap yang uduk usuk kasngap agak tu kesini ya kejingut jengnam jongki aspa ki eksporter ki ut ba ki syaram kumta ki ayu kumta yang ini pada yang ut angto nang mata ke jingu ki dak la dak loy pada ki ong ban pemana gisti ulah pemana ka dosni masin dat ba ding kram ngan ai no ya ka order bat plino ya ka tret bat jeru ba penmi ya ko bar knai trik en play ya ka tret nakata ka daw himban se bat kadai ka ba be andro ngiru ngiak mi dah kabur ban peni ba kadon gijing hafia nak benta ban persyak ya kena gijing pli ya kena kata de karai bangi sim benta rangkat langkir mbak senong di sakren ba ngiburam ya kabur distrik ngiburam ya pisar henry angkowe kumba pi ong ba menta ka singi kan mdon kali bat ngikwa bayo pi to pimpin tikena ba haduk lano tharai bakin yo rung kita kali ban mi ban rung kerang bangi sotu lamar ni lada kasorkar kam ai kano ke message syaki pai ba jung tanya warin dia kam tam ban buram ye gerang ba sinong ban khot ban ya keren ban ya pliu jung mut na batakan ke kam kada ke kam yak kam in ni nak kaleng seng ini ya sakman na benta ban persyak Jinsu kan sarkar ban ni dia kena kerja ni di semua persyak jur lu kata apa tu khasan tri kemiting bala khot disi anren nya kren bhai kene nga yeng nga kren nga ong to sneu bha singe suwa sipor thang ne ban kut suwa ni benai liur si benar bat min saya kren beni ya kan kephang kena bagin lak na kini ke jin tiba nya berkhat bat nya kenduk ba kolong ni te hre ke sarkar kam snap ya ke jingkut jingnam jungi ke babun balang gerang ba snong nong yalam snong jong ba kan gebar bero hai teluk kesertarkan snap su pol put ba menin nia don meeting hang ne dauki ni greng ne phang namar ba sarkar kala declare ba menta ke sini kendai tarik kan plino ya kan ke thang ne bat ki kali tinia kin yeng no te nak ta kadal imban se menin ya rai da ka wei jimut bang ini ami pai ba melumala tang kan ne ini klaim pertasyon klaim ayu tang parang ba ngewan tela da ka sarkar nang ni mat ong ala sha la sini kan pli be te kalong ke basno si kata ni nak ponong telang nila ban ya lampai ba long ka balong ro ni burom si kata kala po put ba kabum ban se ka thom ni rasa te nga ajimut meneng ne kren tu ya ki board division bat ya ki board sti kunjo ada kalong ke bala bat kalong ba hi namar ka store jumpai ba semua ba suwa ban pli ya ka yo lasanya la sini khot biang sesin ya ka meeting hapring rang ba sinong baro jong kawat iseng halang bat idolo jong ilaka ka pher ko kawat nang ba ngin yo ban ya kren sangi biang sesin ka kam ka ba don kam bat ka kam ka baksia ngin hap sitong hak jeka sisin hap sitong lai si persil kan nga sneu ba kalong ka du ka trata na ki boss division ba ki boss district in khot biang sesin ya ka meeting lumbar perumba snong jokowat bat thup ya kiseng halang ni bi lai seng so seng bi tre lang minta hak ba yele ni si ni so tho ba ka jingwi jungi sorok komne kalong ba perkhat nak beta ha kemet bagin gada yau point no snong jungi ade vapor lamin ter sadu ni khai terbar namar ni so tho bang kata ni phai syaki protokol syaki SOP lane syaki PPE ki ba kini
ki eksportar kin pembiang ya kini ki nongrung mi jong ki nong tri jong ki khamtam ki drivers te lese na kalian jong kari jong kala ban biasa dan resha bangla hadu kan kan la ban pembiang kita ki protokol sedikit kita ki SOP jong ki minam la ban ong iki lese kan ki jing mix jong ki beri jong ki banang ne wat ki beri ki bahasa Bangladesh chen pep kan sawan ra kan ki Jepang saking kita jong bat sesen baklawan kan nomrong tentang kawai kecuing kan nomrong tentang kawai kesenong kan rekan rung habarok kawar bat habarok kenaga listrik dan kalian dengar tambah senong rengkat diperlok di bayar trilang kamtan di sang halang di bawah kersan oke yang kena kam nah terkat yang saya sini ki mungkin pralam gerak kebot bangi nak kalian menjauh dari keramak senong kebat her jang karibat kamtam kini kibadon akan dekat hai dauki sini ni yang pesah ya karena jingmut karena jingkemut yang sakar ban salan biang ya kita kimar kita nang nena pun dia sih bannya support nong ya ke jingong jang sekretari orang pelang aku balong menen karai ini nang ya pendik musuh ini tang prarembak dari lese ke sakar ke kam sengap ya ki ke bangi ngelak terwa lasal sini yang sawan mi di pai ba yang kelamin suami pai ba yang pelang kan wan ke jimuri ura ke ba kumla ban kumut ban ra sa ke jing sengsi nang banam jia kum kita ki na kalian jeni kum kerang basno tepat yang bisa alam kuat karena kalian sakar kat bala semua mawan seni suara skor ya kan tam kai kami ka Jineki nongkong kolong go bajai na kalian ni seng bat girung mak senong ke nilai lek de anto ni baksa be anto haget ni ni ayu sa ke mobil halin nang to ki wan ki board district ni mam district to ya keren gindan ya keren bat ni ong ban ayu long ba khoi na kalian go sarkar kala rai ban clear khandai terik Dari nakadian ni board district empat island ya kini ki eksportar bakin sedang ya kini kam kini ki south sini marbaleng empat dep pendek ya ki di non kam terus terus kadang don kam yang bagi pendek ya kini kempung kempam di bumi yangnya jadi nakadian jong ke board district ki kertas ini ki yang semua bahan sange suara mesti ke jengki mentakas ni nang ba ngin yo ban ya pendek bat kila kular ki ong gi sakot ya ki dalai ge ba islam ban sen balang in ya keren men ya sen so jumot ban ya pendek ya kenega kam go ya de bat kenega ke isu ko bang mission te na kalian jamiru bat kering ba islam alor ge jini ya sulor lang gi ba islam di dalai ila rai tang go ya ong bangin ni priang ya kata ge jini ong di bor district bagi sangai swa ban ni bu pade tang go ge jing maham bala dikia ba hakina gisni dikali kinjai arum sa bangla ke inni baik tau pai ba lagi sinong lagi dorbar sinong inni la yale persya be jata mun kon persya lajia ka ege ginje bos nusi makanya bor trik kin haban sim di bakdi tang katahi hadin kata ni wen no ini ki ni yale peran kin sange suaya kene ke jimpli ya kene gatret kini kita sanksi long bakin nom tendrung kali